Good morning. Kwero atia muthikiriria witu uri uratuthikiriria kuhitukira mitambo ya Kameme FM kwina aria angi maratwirorera thiini wa nenda citu cia Facebook na we nawe uratwirorera kuhitukira Kameme TV itikira ndimugeithie inyuothe ngeithi cia rucini thengio ni undu wa kunyitania na ithuĩ rucini ruru turia ui ni tukoretwo twina tabarĩra ĩno haria tukoragwo tukiumagara nigetha tucemanie na atongoria matiganĩte turuge maundu maria marathie na mbere bũrũri-inĩ. Na mugeni witu muthenya wa muthi ti mundu urabatara introduction matu-ini ma muingi anakorwo agitungata ta MP agakorwo riu ningi egiti-ini gia speaker wa bunge anakorwo ari attorney general anakorwo ari minister koguo ni mundu wi maundu mothe megie mitaratara ya bunge ni mundu wi mitaratara yothe ya githirikari na no mutongoria wa kiama kia DP. Ritwa riake etagwo Mheshimiwa Justin Muturi na niwe mugeni witu rucini ruru. Ino ni tabarira ya mwanya gukinyira imwe kwa imwe kuma guku Hurlingham na Mheshimiwa tugakena muno niwe gwitikira tukorwo tukiaraniria rucini ruru. Ngwambiriria na ngeithi nguria wi mwega rucini ruru Mheshimiwa? Ni mwega muno. Karibu sana. Asante. Na thengio gutuhe kanya ga gugikorwo twina miario ino. Kenya be nguria uhana atia kuma waima thirikari-ini miaka mingi ukoretwo ugitungata thirikari-ini thiini wa ikero itiganite kahinda-ini gaka winja hahana atia? Akenjuga kuma rauma thirikari-ini ngoretwo na mihang'o ya kurora maundu maingi muno makorie utongoria wa bururi atorore mundu ukoretwo muno akienda kurumiria maundu ma twitaga good governance koguo maundu macio nimo ngoretwo namo kaingi muno na tukoretwo na ikundi cia andu twitaga consultations o hindi na kumwe tugathi tugika ma research cia mithemba na mithemba to ningi twarorore bururi uhana no nginya tugakiuria turorete ku na riu kahinda gaka no nginya tukeyuria atiriri bururi uyu witu ri ukinyete ha na ukinyete ha ni undu wake riu maundu macio ni mongoretwo ngithura muno hamwe na atongoria aria angi ni kora andu maikaga mundu ukoretwo tungata-ini wa muingi na gakwa thirikari-ini ihinda iraya hindi iria nja ni aiguaga kakwina kaheho kidogo ndi kana ndingiuga uhoro wa heho ona mundu waugire wega ni mundu witagwo William Ruto hindi iria ari kuria Sagana State Launch akiuga mundu ucio ni urefutire no ndaikaire huru ngore gweciria ni akimenyaga tondu riri iri o mundu rutaga tumaundu twake tugihera twakwa ndi murimi eu ona ndigua ni makaga muno ngarigwa kahi gutacenjirie tondu mago ni mathaa magukira kiroko tene ugathie kumenya maundu maku mahana atia ino here and there achiteke tuke kaundu kau wagweta nyamukano yaku na President William Ruto ni maundu mariku macungiriirie gutuika ati ni mwakinya handu mukuigua mutangirutithania wira? Igithia ngicoka haria thutha kidogo ri he andu na ninjirite bururi wothe kauga turenda riu wira andu a muciri tukianjia wira wa nigetha nduike ni tura support Ruto ri ni okite akanjerera na agathaitha maita maingi muno na tukaria ngamwira okay no ndirona uria kurathie no nie ri ikanyambe thiururukange tondu hindi ndathiururukaga muno thiini wa area itu ya Kirimari na ndekire micemanio in total igana ria 26 no message yakwa thiini wa micemanio yothe na andu aria twacemania nao tondu ni andu aingi muno makiri na makiri no maririkane kaundu ndatura ndimeraga ni undu wa experience yakwa haria bunge ni ndonete tumaundu ngiona muthenya umwe mubunge ari deputy minority whip agiuka kunjira ati andu ao ri ndiramahe nafasi marie ngimuria andu anyu ariku akinjira ni mundu wa kiama kia andu a Ford Kenya bahati mbaya iri araju okire kunjira ati ndiramahe nafasi ri uria waragia hindi iyo niwe wari deputy party leader wa kiama kiu
no we yari mujumbe wana goko wetagwo lunga Mombatha yada muri te hugure ojire ore no ocio raria no kana no wakiama giaku mujumbe ocio ri yetagwo Chris Wamalwa hugura akiona no uraria agiconoka no guthia thiria agikara thi ikara kindu makiria ma mwaka mugimari another time different maundu matari connected giona mundu twari ndugu muno marehemu Jacoyo Midiwo niwe wari deputy minority leader agiuka nake ko kaundu kahana ine akijira twari ndugu muno na Midiwo twatheka tondu Midiwo agorire bunge mokire bunge after the election ya 2002 okay na tukimenyana tukiandugu onago makire mwena wa thirikari ili tware upinzani ni ndare whip wa opposition ayuka nake akijira okauruta kau akijira twetanaga mteja akijira mteja andu akwa ni maranege naye nduramahe nafasi marie thini wa debate ino kimuria atia ngiura ndimuheaga nafasi kimwira yule uraria gitwa twa kiama kia ODM hugurari akiona hari mujumbe wa kuma wajia wa nwe waragia na hari wa ODM no Midiwo twakire nduguri ndathire guikara thi ajiri akiaria wasi akijira kiri mteja oria hata akiongea mwaka mzima wenye chama watajua kama ODM imeongea Gerekano icio igiriri ende rathiuruka nicio nderaga andu kamera atiriri eka indi mwire murajira ati ni muingirite kiama giki kiretwo UNDA no nie kuringana na nyonete hari ya bunge bata okundu gukorwo ciama ciakio na hindi iyo niguo ndamoragia ni mwifodi Kenya ngome yake koragwo ko akanjira gikiretwo ANC akanjira ODM enyewe makanjokeria Wiper makanjokeria ngimuria inyuiri ino UNDA murauga ni anyure ino murauga ni muingirite ri ni yako makanjokeria ngamuria ati inyui na inyui kiama kianyu ni kiriku ndio ni ndoragia andu akirima kura guothe ndathire makanjira riu ri Muturi ni uratwira wega no riu twaingirire muno mundu ni atuheithio ni okire guku na twikira maundu maingi tukiaria riu ri tutirona tungi eka tuthie tunake uguo tuthiete kimera ni ndoko kumwira he bata nigetha tugithii na mbere ri mwithinwa kiru gitagwo coalition ri ikoragwo njega muno tondu andu makoragwo magicekana it's a counterbalance na igwo ndameraga nie ni ndaregete uhoro wa Jubilee guthondekwo nie ona ugiuria Uhuru na Ruto ni ndaregete ngimera aca thii na mbere gukorwo mwikindu gikiretwo Jubilee coalition gukorwo na URP na gukorwo na TNA tondu ciama icio ihana uguo thiini wa coalition ndio andu ni maheanaga itio ndio ari message yakwa ndio rathiurukaga koguo ri fast forward Ruto ria yuka ni ajerera ni twakiaria tondu niraiguite ngika campaign ciakwa na kuwe kundu kumwe da mo criticize muno ni undu atu policy twakeuga twa bottom up ni ndietikania na uhoro ucio wa bottom up tondu ndionaga bari na maheni no riu tukiaria unfortunately na guku mwena uyu ngiri tuthiaikarire thi ikarire thi na ngitukaria waigirire coalition shingo upanga utetekanĩtie na maundu maria as a coalition mwatindikaga pio ndiaiguaga ndi persuaded ati uro this is a policy which can be implemented no ngikiuga atiriri tondu no andu mena these are serious thinkers nio mokite maka advise ri akiuga atiriri there's no harm in trying tukigerie tuone but they're more concerned about fixing the dots, particularly in the governance sector. That is my area of
specialization. Yes. So twaigira ri ni hari kana ndio nyende njiri andu aitu rutu aje guthondeka thirikari nie ndamwirire nie ri tondu ndutite wira thiini wa judiciary ngaruta wira ndi mubunge ngaruta wira ndi speaker nie the only experience ngienda ri ni hakuruta wira in the executive. Okay. Riu ri okiri akinjira ati arenda hae giti kia attorney general gikiraca ngiugaca ngimwiraca na ngimwiraca ni ndikwenda uhoro ucio wira wa attorney general ni ke jikare jethera ka ministry ati no uhoro. Okay. Ni uguo no ndirenda experience twigithie tugitigana. Okay. Twaikaikara ri thutha wa kiruta thiku ithatu uguo murata wakwa speaker wetangula ri twathoma nake twaikara rumu imwe ndajie kuruta wira kwao Bungoma. Okay. Twindu ya miaka mingi agiuka kihurira thimu muthenya umwe akija tucemania handu na Karen twithie tugicemania akinjira ni mutume ngamuria nu akinjira ni boss arauga atia hajirie nguthaithe witikire kuya wira wa attorney general kiona tondu wetangura tukiri ndugu ya miaka mingi ri ke ndimuhe gitumi giakwa kimwere ke ngwire we ni uwe ni ndi mundu wendete kurumirira watho muno thina na ndirona na wira ucio ri na tondu we ni ukiwiruto ti mugeni nawe na ni ri ni tukuhitania tondu ni ndi ndute opinion ya AG. Okay. Akoro hi ndiramukenia. Okay. Tondu wa interest ya mithemba na mithemba ko ni igenda ndute wira handu atari na andu turi tuithaga ati ni turagucania every now and then. Riu twaragia na wethangura kinjira he kiu ndigihota guthi kumwira riu no wethire kamweke uthi umwire twaikarakite ri muthenya uke tugikorwo twi guku State House. Twarikia micemani maundu maria twakiaragia general akinjira JB ndarikia nawe akinjita tukiingira wabici thiini twaingira ari akinja smiling getheka ndu is very conniving akitheka akinjira JB unajua sijamalizana na wewe kumalizana na mimi namna gani? Akinjira ile kazi gani? Kazi nilikwambia bwana kazi ni kazi ya AG. Giona riu ri mundu weke ndimwire uhoro wa ma kimwira kire kiratuma ndege wira ucio. Okay. Kimwira ndirarega tondu ariri nie the problem ya kubend watho kana kuna watho. Okay. Wira undi ya urega tondu ndingienda uhe wira arabu ndukareka ndute ndi urute wira ucio. In the sense for what on agwaya even gimwira ni uri itagienda ri ni ndathie kuruta wira tondu ni njui wira wa AG ni ku advise thirikari na ni njui ndi hindi ga ku advise against the constitution kana against the law ndigienda ruta wira ucio. Okay. Ni tondu they stickler to the law akinjira JB that's why I want you to take the job. Okay. Akinjira you have total freedom. No how to care agere akija JB diga woro maundu ma ministry take when you every procurement by any ministry which is 5 billion and above they will come to you. Give me it's not about it's not about procurement ni kana ni procurement ya muthebo kana uriku it's just important opinion yakwa as AG. It is sound and it's in accordance with the constitution. Okay. What akejera dio akegwire I'll give you my assurance. Reagiri yo guore. You can go ahead and announce your cabinet there. Okay. No problem. Okay. Eu kuma haulu ni rakiona reu ore maundu we are going to kuma kiambiriria ri. Giona hanu ya hakona thina. But toni yake assurance najira you never interfere ikiwa ni sawa. Okay. Tareke he maundu meri ma ndu wathi kuringana tondu president we mwenyewe ni rigurikana akira muingi uguo akiuga kaundu kau ka attorney general uria kuringiriirie witikire wira ucio na uguo nae wa twira no president ni acokire akiuga
ati ni acokire agicũthĩrĩria akiona ati as AG ati wari incompetent ũngiuga ati hau tondu kaundu kau gakuga ati ndwendaga wira wa AG president ni agutindĩkĩrĩria ni wa woya president yanga ni ona ndungi anga wira uyu ndurathi wira oigire we incompetent you know idiarikana augire ugo kuria no augire akienda tene Muslims idia idi na agicokera ninge kuria Sagana State Lodge ekana address ciere idio ya idire agire ukenia ithiramu. Okay. The unfortunate debate Ruto ni na mundu we maheni ta Ruto e maheni hayana na ya kurorete oguo straight in the eye idio gati oroa tago Wakf Commission yes ariganirwo atiriri nyamu yo yakire yahitukitio tene muno it is nenie dokire kuma implement gira ithuramu riothe many bodies subkem ke no ginya Wakf Commission other mayago nafasi manominate andu kuringana na uria maiguana na ku hideo na gukithurwo magicemania na magioka makihitithio gwakwa mbere yakwa magithura wetagwo na ndu etagwo na idu kana no yogi the scholar yogi the scholar ga thome group geyo yogi got the implement it was already in place no amwa or in the process magithigo tini it was there you had actually come magakiona ati the engineer ne advertise rege and it was already in motion. William Ruto ne gwishiria no igwa ne jugire hare ne ajirite oroa procurement William Ruto ogikorwo tari mundu raiwithania nake maundu ma procurement ndurende ungituika competence so tareke jurie kiugo gĩa incompetence akigwetaga nigetha aguthukirie credibility kana reciria akigwetaga niki absolutely aikohatie na uma kinu kiari gitumi okay agwetaga tu first of all ukenia ithiramu haria in fact na kuria kiriari na kuria State Lodge ri ana da shokerire uguo no kuga ati mundu ni aregire guka mishemanio ya cabinet na mishemanio itatu ri ndamwandikagira marua kamwira agikoro wa abductions and extrajudicial killings do they know agenda ato ndakoragwo tuhago kire agenda in advance. Okay. I will not attend. So that ugithio uguo ngimuririkana riu ya muico ri 25 which was 21st of March ndamwirire aiko oro uri wakorwo thini wa agenda please don't bother inviting me for any cabinet meeting. Tareke tucoke haha we Attorney General no woya wira no waruta wira Hassan niki ogiuga muhitaneirie instances sigana no yani instances yani Ruto aki insist mondo ma ekenyuge ya bere November with twahitithirio twi the cabinet on 27th of October 2022 November etanathira hari towards the end of November Jumapili imwere ndigwa kwari ritwakihurira akijira gawe kungi mwari rimucie githie kijira kana othie ngimwena ojoke ndaigira hari State House ri ndaigira room ya mari ri ngikora mwena umwe agitiine na njigirwo giti hau mwena umwe ri ikora ni andu a Treasury, National Treasury. All the top-notch fellows. On this other side, this other group, they had our ICT ministry. Le mwisho ri kionana kieri. Umwene da moe muno. Ni okite haha aka introduce oni kweni ni mundu ungi. Na kubere kindu around 2021. Edaga jitikirie kiurio ni a member horo wa beca akirie magakuma kwe thirikari National Treasury ati ni aheanite
this payment platform. Mwanake ucio etagwo James Ayugi. Okay. Mari na partner yake etagwo Sibi hau. So ria ndaingirire ngikora mena yo iri immediately ndamenyire haha niki kirathi na mbere. No kiario twarikie wega muno ngigwa maria Ruto mwenyewe akaguga handu ha Mukenya areagio 50 shillings ri. Why don't we make it 10 shillings? Na tukaria muno that is a very good proposal. Todo if you ugikorwo any service ya thirikari urathie Ero twari horo citizen. On citizen. Okay. Hede ori services ya thirikari ya ciare on bonded re ciare magana 392. Okay. But these people are claiming of 1.8 billion as of that time. Okay. So nie gera Ruto your proposal ne jaga todo na gukora thie service ya shilingi igana no ukore ya convenience fee ya shilingi 50. Kugo proposal yake ya kugano he reduce adu mariagie 10 shillings ri todo watu ekane ni ukore other services ri give us a very good proposal. No gemwira ri uri o ne mushamanio eno tio Attorney General ndaheanaga opinion yake mushamanio-ini. Opinion ya Attorney General ikoragwo in writing. Okay. Todo no etwarwo nginya igoti-ini. No rugo ko maundu maya oro. Ino ni ndu mara tuga mazungumzo badala ya habari. Kwaria na kura mungetho-ini. No ndu umwe. No rute opinion yaku. Okay. No tikuga ati that is something you can be ngikuo to hado genotio ne ya mbere na gugituika ne guthie kwandikwo nyamu iyo ithondekwo na ni irehwo. Okay. Wakwa no, what shocked me on 13th January 2023 I saw an agreement which was signed. I saw it actually later. Ya sainietwo ni PS Kipto na oyoge wa ICT Joseph Tanui, yes, engineer na CEO wa ICT Authority Kamangunya. Kira gitoro diareirwo gwakwa ndemekirie ri kimanya hane ena kaundu. Much later ndoririo uguo informally gioria president maundu mara twariria ni mathire na mbere ndiramona kiona orocio nduna mukenia akiona ta ndenda kufuatirira. No, by that time ugiririkana Ruto ahuragira andu thimu cabinet moka makaripota go mweri twoka how many services have been on boarded